imirwano irakomeje mu gice cya Minembwe nk'uko bisanzwe mu minsi itambutse, ndetse no kuri uyu munsi ni imirwano ikomeye kuva ku munsi w'ejo. Ubona ko n'ubu bigikomeje muri utu duce twa Bidevu, Bisanguku, Birarumbiri ndetse na Karonge na Karingi. Ni uduce ubona ko n'ubu imirwano n'ubundi kimeze nabi kuri amakompora y'imbunda za tirari, ndetse ubu ikisa naho kiriho kuba cyatandaganye muri iki gitondo ni ibitero bya drone bitaraboneka, ariko gitezwe ko mu masaha ari imbere bishobora kuza, kuko izo mbaraga zifashishwa cyane ku ruhande rwa FARDC. Ni imirwano ikomeye yongeye gufata indi ntera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni hagati y'umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC, aho bitangazwa ko imirwano yongeye gufata indi ntera mu bice bitandukanye, aho rero bitangazwa ko nyuma y'iminsi 4 y'imirwano ikaze abazarendo batangaje ko bafashe burundu umujyi wa Katoyi, banasubiza inyuma M23 mu gace ka Nkokwe kari muri groupement Kibabi muri sheferi ya Buhunde mu gace gerereye muri territoire ya Masisi. Ni mugero andi makuru aturuka muri aka gace arasobanura ko imirwano yatangiye gukaza umurego, aho kuva kuwa mbere ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ubw'inyeshyamba M23 zongeraga kugaba ibitero ku birindiro bya Wazarendo by'umwihariko muri Katoyi. Ivyo bitero byaje bikurikirwa n'imirwano ikaze yakoreshejwemo imbunda ziremereye zirimo za morotse, drone n'indege zitagira abapilote, bituma rero abaturage benshi bahunga imirwano, bakaba rero barasize imitungo yabo. Nyuma y'imirwano yamaze iminsi 4, Wazarendo yatangaje ko yashoboye gusubiza inyuma M23 mu duce twinshi turimo Katoyi, Nkokwe, bityo rero bikongera kuba zabongerera ubugenzuzi ku nzira y'ingenzi huza Masisi n'utundi duce. Abatuye muri ibi bice baravuga ko imirwano ikomeye, ni mu gihe kandi andi makuru dufite aragaragaza indi mirwano ikomeye muri Sud Kivu, yewe bitangazwa ko abaturage bari kwababarira. Biteye ubwoba bihagaze gute? Amakuru yizo ari guturuka mu bice bituwe cyane n'abaturage b'abanyamurenge birimo Karingi, Kalongi na Gakenke, berereye muri metero bicyuvuye mu centre ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aragaragaza ko ibitero bikomeye byagabwe n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na FARDC ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazarendo, FDR ndetse n'abacancuro, zasubijwe inyuma n'imitwe ya MRDP twirwana ifatanyije na M23 irwana ku ruhande rw'abaturage. Aya makuru yemejwe n'abaturage batuye muri ibi bice, bavuga ko kuva mu masaha ya mu gitondo ku wa gatanu imirwano ikomeye yatangiye hagana saa 10:10 ubwo ibitero byatangizwaga ku baturage bari mu duce twa Karingi, Karonge ndetse na Gakenke. Umwe mu baturage wavuganye n'itangazamakuru yagize ati umwanzi yatangiye kwiruka, ubu arakizwa n'amaguru avi Gakenke na Karongi. Undi musirikare wo muri MRDP twirwanaho uri ku rugamba nawe yemeje ko muri Karongi ingabo zagabye ibitero zatangiye gusubira inyuma gahoro gahoro zigahunga umutwe wa MRDP twirwaneho. Abivuga yagize ati muri Karingi umwanzi amaze kweguka ari gunga asubira inyuma. Amakuru akomeza avuga ko ingabo zagabye igitero muri Karingi zamaze kwambuka uruzi rwitwa Rwiko zisubira inyuma ku ruhande rwa Mutundu, nubwo zikomeje kurasa ibisasu bya rutura zerekeza muri aka gace. Bikaba bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage. Ibitero subwa mbere bigabwe mu rutu duce, kuko mu kwezi kwa kabiri kwa 2026 byibasiye cyane uduce dutandukanye two mu nkengero za Minembwe birimo ahitwa Kivumo, Gahwera, Nyaruhinga, Mukoko ndetse na Mikenke, by'umwihariko ahazwi nka Birarumbiri. Iyi mirwano iri kuba mu gihe mu ntango z'ukwezi gushize umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo yatangaje ko ingabo za leta ziteganya kugaba ibitero bikomeye bigamije kwisubiza kace ka Minembwe kamaze igihe kirenga umwaka kagenzurwa na MRDP twirwaneho. Amateka yaragaragaza ko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 2025 umutwe MRDP twirwaneho wigaruriye agace ka Minembwe nyuma yo kwirukana ingabo za leta zafatanyaga n'iz'u Burundi. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'ubikurikiranira hafi ugiye kutubwira kira kitu kubiri kugenda biba
ndetse n'uko bihagaze mu bice bitandukanye. Mutama, waramutse neza? Yego, kugeza ubu wari umpaye ubutumwa umbwira uti imirwano ikomeye irakaze. Kugeza ubu byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Yego, ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi nk'ejo hashize ndetse n'amasaha atambutse n'ubu imirwano iri kuvugirwa muri utu duce twa Bidego, Rwisankuku, Gakenke, Mbiri, Karongi, Karingi ndetse n'aka gace ka Irundo. Urabona ko ni imirwano isa naho ihamaze iminsi itajya ihimuka. Ubona ko ku ruhande rwa FARDC n'abapolisi yose ntabwo bakora muvu irenze ku buryo ubona ko wenda hari agace babamo bakakamaramo umunsi wose. Ni agace bashobora kugenzura iminota cyangwa amasaha 3 bakongera akagakurwamo. Ubona ko sapoti yaha bifashishwa cyane na drone kuko nizo zibasha gusa naho zibangamira cyane M23 natwirwaneho muri ino mirwano iri kubera muri utu duce. Rero iyo zisa naho zimaze gukora ibikorwa byazo zirashe zigasa naho birangiye, habaho igikorwa cyo kugira ngo babashe gusa naho nabo bazi basenga bisubiza uduce bari basa naho batakaje kubera drone. Rero ni intambara ubona ko rwose isa naho ari intambara yasimusiga ku ruhande rwa FARDC bagabye ibitero. Ubona ko hari impinduka bashaka ko zaba muri utu duce mu buryo bwo kwigarurira uduce tunini kandi dukenewe tw'ingenzi ubona bo bakeneye, ariko ntibabasha kubibona bitewe n'uko M23 ndetse natwirwaneho hano nabo ubona ko bari gukoresha ubwenge bukomeye cyane bijyanye n'imibare y'ibitero by'ingabo zibagabaho, uburyo ari benshi, imbunda ziremereza zirari zikoreshwa ndetse n'indege drone zingana kuri ya mibare igaragara yabarashejo. Ndetse ubona ko ahangaha hari ubwenge bw'intambara buri gukoreshwa cyane kuri M23 natwirwaneho kugira ngo babashe kuresista guhangana n'ibi bitero bifite imbaraga kuri ubu buryo buhambaye. Utu ni uduce tuvuga ko ikitwa abaturage bo rwose basa naho batakirangwamo bitewe n'amakompura drone yabiriwe ejo ndetse na tirari yabarasagaho. Bivuga ko aka gace uko twose turi mu mirwano nta muturage n'umwe ukiturangwamo babashe guhungira icyerekezo gisa naho kitari nk'imirwano mu buryo bwo guhunga kugira ngo babashe kubaho. Yego, kugeza ubu biri kuvugwa ko Burundi bwongereye imbaraga mu bice bitandukanye. Mutama, kugeza ubu ni he Burundi bukomeje kurungika abasirikare? Ese byatanguye ryari? Yego, bimaze uyu munsi wo kuwa gatanu w'igicamunsi nibwo ibyo bikorwa byatangiye kuko byagaragariraga cyane mu mujyi wa Uvira. Ubona ko byari bimenyere ko mu minsi itambutse akagahenge kavugwaga ko gashobora kubahirizwa kuri iyo matariki, ingabo wabonaga ko zitari ku mubare mwinshi uri hejuru, ariko aho uriya mugaba w'ingabo za FARDC akoze uruzinduko muri kara gace muri kiriya gihugu cy'u Burundi, urabona ko hari impinduka ziriho mu ngabo ziri kwambuka ndetse n'ibikoresho biza ku manywa na nijoro n'amamodoka. Ubona ko Uvira ari isantere noneho umujyi usigaye wizeweho umutekano kuri FARDC na kwasiyo yose bari kumwe, kuko urabona ko basa naho bahakize amura cyangwa toke y'ibikoresho by'intambara biri gutegurwa mu bitero bishobora kuba byakwifashishwa muri iki gice cya Rusizi ndetse n'iki gice cya Minembwe. Ubona ko Uvira itangiye gusa naho igiye gukoreshwa cyane birenze bitandukanye n'uko babonaga bifashisha baraka mu buryo bwa sapoti zose zabagaho mu mirwano iri kubera Minembwe. Rero urabona ko Burundi yaba ingabo yaba ibikoresho biri kuzanira Uvira ku bwinshi. Ubona ko hari ikintu gishya bari gutegura kijyanye n'imirwano isa naho yahinduye isura, ari ibitero bifite imbaraga. Yego, kugeza ubu muri ho Plataux naho rukomeje kugenda rwambikana. Mutama, ni bijyanye n'ize mbaraga cyase mu buryo bwa gisirikare tubwiye ho Plataux ivuze iki ko abayigenzura ko ari ahantu navuga ko hakomeje kubera urugamba kandi rumaze na rw'igihe kinini? Yego, hariya ni ikibazo buri wese yibaza cy'uburyo imirwano ibaho mu gihe kingana gutya kandi ari imirwano ifite imbaraga mu buryo budasanzwe, ariko ukabona wibaza ku mpande zose uvuga uti ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23 natwirwaneho ko tubizi neza yenda nko mu gihe gitambutse mu bice byinshi bafashe bigaruriye uhereye kuri ya migi ikomeye za Goma, za Bukavu ndetse n'imirwano yabereye Uvira za Kamanyura hano uburyo hagiye hafatwa mu buryo bwihuse. Bakaba bati kuki
imirwano yabaye nkaho ibizingiro ryo kuba muri kara gace ka Minembwe yaranze gutsimbuka iri kubera mu gace kamwe kadahinduka, ubona ko basa n'abari mu kibuga cy'umupira bigaraguramo buri munsi. Kuki nta kwadivatinga kuri 23 na twirwanaho bari kubona ku buryo bagira ibice bigarurira bifatika ku buryo basa naho ibigije y'umwanzi. Aho kanareba n'impamvu FRDC na kote y'ingabo zose bari kumwe ku kibo batagira icyo bahindura mu bitero bikomeye bari gukoresha nk'imbunda ziremereye, drone ndetse n'ibindi byose bifashisha, ndetse bakaba banafite ingabo nyinshi kandi zifite ubumenyi butandukanye bitewe n'ibihugu baturukamo. Ariko ku ruhande rwa 23 na twirwaneho ku muntu wese ubyumva z'urugamba urabona ko muri iriya misozi y'ibitero bagabwaho buri munsi bakumiriwe cyane n'ikirere, intambara y'ikirere, drone nizo zisa naho ubona ko zabaye nkaho zibatera imbogamizi yo kuba bagera ku cyo bashaka, na wa muvuduko twari dusanzwe tubazi ukaba utakiboneka. Ni drone bifashisha cyane mu ntsinzi yabo nka FARDC mu buryo bazibabanzaho mbere y'ibitero bya frontline cyangwa se bakazibarashisha nyuma y'uko babonye ko bacitse intege mu buryo bwo gusubizwa inyuma. Rero urumva ni imbogamizi cyane kuri M23 kugira ngo babone intsinzi yo kwifashisha kuba bahindura biriya iboneka ku bantu bose babisengura neza, nuko haba hari system idasanzwe y'ubwirinzi bashobora gukoresha mu buryo bwo guhangana na drone, cyangwa se bakabasha kuba bakwigarurira uriya mujyi wa Uvira kuko usa naho ubabereye imbogamizi cyane mu buryo bwo gutegura imirwano yose iri kubera mu duce twose twa hariya. Ubona kuri iyo mujyi koko basabye M23 kuvamo wari ukenewe cyane kuri akote ya FARDC mu buryo bw'intambara, kuko ubona ko ari umujyi usa naho babangamiye cyane, utuma iriya mirwano ibahoraho hariya hejuru za Minembwe ndetse no mu tundi duce, ibaha umwanya wo kubona aho bayitegurira kandi hari mu buryo bwiza. Yego, kugeza ubu tureba izindi ntambwe ikomeye iri guterwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ho bihagaze gute kugeza ubu? Mu bice bitandukanye bya Katoi habereye imirwano ikomeye, update nize muri Nord Kivu muri rusange. Yego, muri iriya ince ya Masisi ni ikintu kimaze naho iminsi, nubwo abantu batakunze kubigarukaho cyane, ariko naho urabona ko situation yarahindutse bitandukanye n'iminsi yose isa naho itambutse. Naho urabona ko imirwano yubuye cyane ku ruhande rwa FARDC na FDLR, kandi urabizi neza ko kano gace ka Gatoyi uturi uduce Masisi ni uduce twa FDLR mu buryo buhamye, bagira ibirindiro bikomeye cyane werekeza za Warikare. Rero ni ibintu ubona ko naho habaye n'impinduka cyane zijyanye n'imirwanire, kuko urabona ko batangiye kugaba ibitero muri utu duce nka Gatoyi, kana agace bigaruriye. Ahangaha imirwano yavuze muri iki gitondo hano za Ngokwe mu nce za kino aha hantu yitwa ngo ni Kibabi ngiyi irazwi cyane mu ntambara zose zagiye zinabaho kuva no ku bwa CNDP, yuko ari uduce tubamo FDLR ku buryo buhamye, kandi harimo abayobozi ba FDLR bamaze igihe mu ntambara. Ubona ko ibi bitero biri kubera muri kara gace ka Gatoyi ndetse na Nzingati, Gasovu na Nyakigano, utu ni uduce tubi cyane n'izirumbishi. Ejo naho imirwano yari iriyo, kandi n'ubu muri iki gitondo biravugwa ko naho yaharamukiye kandi ntibihoraho buri gihe. Urabona ko byanze bikunze ni uduce tw'imisozi miremire ndetse y'amashyamba manini cyane abamo FDLR, ku buryo kugira ngo byonyine nagere naho ibirindiro byabo biri bikunze kugorana, kuko aho M23 yabaye nkaho yigarurira santere zose ziri muri turiya duce, biri mu ibirindiro babijyana mu mashyamba. Rero no kuvuga ngo bagaye ibitero bakora wizero bakisubirira mu mashyamba, kandi n'amashyamba manini cyane ku buryo kugira ngo ukurikire umwanzi byagusaba kuba ufite umubare w'abasirikare benshi cyane bafatika ugereranyije. Rero na deployment za M23 muri biriya bice ubona ko zigiye ziri mu duce dutandukanye kandi turi mu intera hagati ya kamwe n'akandi, bikorohera rero FDL ndetse na Maimai na FARDC na Wazalendo bariyo bagaba ibitero kuri izi defense cyane, kuko bo barikoranya bagaba ibitero ari umubare w'abasirikare benshi bafatika, kandi ugasanga ku ruhande rwa M23 defense zabo zirimo
abasirikare mbese ubona badahagije mu buryo bwo kugenzura ibice binini bagenzura kandi ubona ko pozisiyo zabo ziri ahantu hakeya cyane. Ni ibintu bigoranye rero guhangana na FDLR iri hariya kandi ikomeye cyane, ubona ko yashyize ibirindiro bikaze. Rero FARDC iri kuyifashisha cyane muri iyi minsi, ubona ko muri kiriya gice cya Masisi ndetse na Warikare hari impinduka bashaka ko basa naho bacanaho umuriro wa 23 ku buryo bisa naho ihura n'ikibazo cyo gukontorora imirwano ikomeye iri kubera Sida Kivu, noneho bakabasha no kurezista iri kubera muri Nord Kivu. Yego Mutama, mbere ko wenda turi bushye n'ubundi ku zindi ngingo tureba iri kugenda, wenda ndagira ngo unyemerere tuvuge ku bijyanye na Perezida Donald J. Trump wemeje ko guhagarika intambara yo muri Congo byamugoye kurusha iyo guhagarika iya Cambodia ndetse na Thailand. Ubwo turagaruka tubwira n'ibindi ku byo wenda tutibutse kuba twakubazaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yagaragaje ko guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bikomeye kurusha ibikorwa byo guhagarika imirwano yabaye muri Cambodia na Thailand. Ibi yabitangaje ku munsi wo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ubwo yayoboraga inama ya mbere y'urwego mpuzamahanga rushinzwe guteza imbere amahoro arambye no kugarura iterambere ry'ubukungu mu ntara ya Gaza. Iyi nama yari yitabiriwe n'abahagarariye ibihugu bigize uruhare mu guhagarika intambara mu bihe byashize irimo Cambodia, Thailand, Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Serbia, Ubuhinde na Pakistan. Perezida Donald J. Trump yashimye abo bahagarariye ibi bihugu byo ku bwitange bagaragaje mu kubuza amakimbirane gukomeza kwiyongera. Yavuze ko nubwo abarwanyi bo muri Congo barwana neza, imirwano yo muri iki gihugu yagoye cyane Amerika mu guhuza impande zihanganye ugereranyije n'ibyo n'ibyo yabashije mu bindi bihugu. Yagaragaje ko buri cyumweru yakira amakuru y'akaga mu bikorwa by'amahoro, ariko ko icy'ingenzi ari uko intambwe zo kubaka amahoro arambye zidakwiye gusubira inyuma. Ati twabagejejeho ku mahoro meza, rimwe na rimwe hari utubazo tugenda tuvuka, rimwe mu cyumweru natira telefone igira iti nyakubahwa hari utubazo twongeye kuvuka, turabakemura, sibyo tuzabikemura. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 tubutse ko nibwo Rwanda na Congo byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yashimangiye andi yasinywe mu kwezi kwa 6 kwa 2025 agamije gushyigikira ibiganiro bya Doha bigamije guhagarika imirwano no gukemura abakimbirane hagati y'impande zose. Nubwo hari amasezerano ihuriro rya politike n'igisirikare AFC rikomeza kugaragaza ko ingabo za Leta ya Congo zigaba ibitero z'indege n'amadrone mu bice bituwe cyane n'abasivili, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, binyuranyije n'amasezerano y'agahenge yasinywe i Doha. Ibiro bikaba bizongera impungenge ku mutekano w'abaturage n'ishyirwa mu bikorwa ry'amahoro arambye. Ngaho nguko rero Mutama, Donald Trump we aremeza ko yahagaritse intambara, ariko mu by'ukuri we kuri terura tubwira ko imirwano igikomeje. Ibi byo birashaka kwerekana iki? Turaza kwitega iki? Urabizi neza ko bariya bahuza yaba n'umuryango w'abibumbye akenshi ibintu bakora bategura mu nama n'ibyo bavuga ku maradiyo mpuzamahanga n'amateleviziyo biba bitandukanye n'ibintu bigaragara, kuko ibintu byabo byose ni politiki kandi bareba inyungu zabo cyane kuruta ibindi byose. Ntabwo intambara yavuga ko yarangiye, kuko ugiye kugereranya yenda yuko ibintu babyirengagiza babizi, ntabwo bayemeye ko muri iki gice cya Sud Kivu ari gukoresha imbaraga z'umurengera mu bijyanye n'ibitero n'imirwano iri kubahara, kuko turiya n'uduce barabizi neza ko hatuwe kandi ntabwo babuze intasi zabo zibaha amakuru nyayo y'uburyo drone ziri ku rwego nka ruriya zirasa mu mihanda abaturage bangana kuriya. Kiriya ni ikintu gihora kiyamirizwa, ubona ko kuvuga ko intambara yayishoje cyangwa se yayirangije kandi ikaba igihari ntabwo ari uko abiyobewe, ahubwo bo bareba iby'inyungu zabo bwite, kandi ukabona ko wenda icyo yashoje ari
iriya nama yakoze yo kubunga yenda akabashyira hamwe ku buryo basa naho bagaragaje ko bumvikanye ariko bitabaye byo. Ibi ni politike, niko diplomasi kinwa nyine, ntabwo yabura kuvuga kuriya, ariko ibiri kubera inahangaha urabona ko bitandukanye cyane n'ibyo amaradiyo mpuzamahanga avuga, ndetse n'abahuza benshi bagenda bafata imyanzuro batangaza ku byakozwe n'ibyagezweho. ubona ko harimo no guhisha amakuru nyayo y'ibibera inaha cyane nko ku gihugu cya FARDC. urabona ko ubuyobozi bwacyo ntabwo bujya butangaza ibintu biri kubera mu gihugu bwite, ahubwo iyo babaye nk'ababibazwaho cyane, urabizi ko intero bakoresha bavuga ko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyabaye nk'aho kibagabaho igitero, nta nubwo bo baba bemera M23 nk'ingabo ziri muri kariya gace kandi bari basanganywe nabo. rero urabona ko byanze bikunze ikintu kiriho muri izi nama zihora zikorwa zinavugwa buri munsi, nuko M23 ishobora gukora uburyo bwayo bwite bwo kwirwanaho muri iyi ntambara, kuko igendeye mu bijyanye na diplomasi ikaba ari kwita n'irangarira. ubona FARDC yarahagurutse ishaka gukemurira ikibazo ku ntambara, ntabwo iby'ubuhuza ubona ko FARDC kibikeneye. gusa muri politiki igaragaza ko ibirimo ikanabikenera rwose, rimwe na rimwe ukabona ko ari ishaka abahuza, ariko ibintu biri gutegura n'uburyo ubona ino mirwano bayirimo, urabona ko FARDC yashyizemo imbaraga z'umurengera zikomeye cyane ku buryo butigeze kubaho. ubona ko ishaka gusoza ino ntambara itindishije imbunda n'amasasu atari ubwo kumvikana. Yego Mutama, reka dusoreze ngacu gushimire cyane, ubwo urakomeza dukurikiranira iby'amakuru ugenda tugezaho n'izindi update. Yego urakoze cyane. namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.